ईएम का विकास, इसका अलावा किसी का भी विकास नहीं हुआ है। Angpar atungke punan manyaro asopini apuso de dowai ibu bachudam dami para IMM aberendar jataman koklu PM atum MP atum BOCC playing thiblo latuma homporti si karbianglong riproklo latuma bagan si karbianglong riheklo nonateng dambong pulutanti ke ongdung 95% akar dia tungke sakor siman dunpu hala tungke amma liglo itungke asa korlo hala tungke richulo ini tungke latuma chakri chakorlo demokrasi pilo le dolan demokrasi aminin ko pilo dolan amulu phande nang tu nang lipene sikang waisita Tuhan nang kirai halabang hay hui aron ating pen ilutum jakong hore ka jatong pai nang ma kay ka jatong pai nang ma Karbiang long long live Karbiang long long live Sikh Shadul long live Sikh Shadul long live Break long lati Karbiang long long ke do penang ke thek ke rebang ku tun pen chiki cheng wai det pen a phit Karbiang long long ku thot isi ing tangkring ratcharia song akenang so da puthak matha ponsi pini dagni tum political convention isi phapon lo ta sila bangso political convention along nang ki dun ke the ki ding tum pen cheng lo ko mosting ko ra throk ara tum pen chiki cheng wai pen si isi autonomous people's movement ku isi political party pini tum dak pang dak pon lo Penja semer la bang so song men ke klem poni bang non Karbiang long long isus mo ha do pigili tum ka do wita tek long lo apong puruna ni kan dag state le punon central government tum le punon la bang so 244 a pinian ta la tum nang kipe ta sila bang so moment ing tang kring ben puthot ke ja pon tuji phanran turpak pen ise ke mang lo adun thu bang Karbiang long inter state la pen inter district bordar sa mokha pinian ta 1951 ni kani tum district ke long a hut adu ya hoi siri pa me fit pusutami non ke do bom Karbiang long kacari pon bom tabang so tim Karbiang long atum kacari ke thek hela pen ke kacari ke chok che ajoine longri adui ahoy ta pini tir thedet ason lo la si la dak isi ing tangrak Karbiang Autonomous Council long ta isi emithang a local self government emithang Karbiang long amana peng ke rai thek la dak Karbiang long long ke do khei bari matum phan ke rai thek ing long aso tum long le phelang phan ke rai kom ki pithek la son isi a sarkar kapang ni kenang sot a puthak ta matha ponsi la longri aduya hoi longle phelang ke rai kom je ka che song ta non la bang so autonomous people's movement pen isa agenda son sinili tum dengpon po la pena bangya ko puthot a suri a chiri along le the semet company phan jor et pen Karbiang long long ke do ing long so ke barim tum phan masi pini eviction ke claim pen la mane refugee ka paman je phan non ke do ma government the semet BJP government tum la so kabori la bangli tum hin pen ke ingtang rak pen che song pon po la pen ke da Karbiang long development a farman ke wang a kuti atangka la elected la pen ke elected along ka cher abdun e phar adon arab tum chudet alang li tumang bong che thak det alang li tumang bong chudet jui i det lun i det kan i det hem ri che nam i det ajok ke ong dung 95% arong arub long ke du akar bira sange paduk bok la sila bang so ke chok che political administration system ke larji he hu ke mang pen si pini bangedag isi ing tangrak kaduk kabe arat pen dami mana therapet ding rapet plang rapet phi rapet thegi pan ching thu rapet thegi pan sarkar along ke doana khie dat ku kacheron kache bagalong ta kapache tang pet thegi pan labang so ke mang besuri tum pini dak racharia song isi amhang bange pa thek ponang koklo la pen ke wang jilang arni noli tum prabjin pen central committee pini tum dak seng pon lo la pen ke Karbiang long la pen ke dimhasa long sa tum la LA committee ni tum seng pon po prabjin pen la pen ke constituency committee tum seng pon ji la pen ke PS committee seng pon po muti bang ni tum September a cheklo pen lote Karbiang long long bangke ingtang rat ka che song a bangke ni tum hin pen ing turpo vijar eviction pen chenglok lai ason BJP tum kachari ke chok che pu thake ka khamkhe ka che song tum hin pen ing turpon po la han ipu Pangke hempre ka men pen hempre ka che songa ja kong kapa bob dunji phana government ma cha policy do hala dali pang thek sigimi ka che songa men pen genuine ka che song aja kong ke thak dunji phan ka bori la son dadu
la bange pur ki mule lang tali tum la bange thek long la si song du la pen ke hala haya pin ham phang song da du hala da ni tum pu thai ve bang pi mai klem la rat sing sai dun bom ke mati la sinoni tum bang ta hoga hak genuinely sini tum bang la so ka che song ke ing thur pon pon tum ke ja pon pola Dak itu kita tak gunain dolang ha. Hemprek akacesong punon ma akon kaprek akacesong punon. Sorkar pen jipa me sensi hala ke mang jipa pleng di pula ke pleng pelu lagi. Lasi karbiang long rat ke parnangi bangke pini karbiang long la pusona song jong sido. Sorkara long ce koi dun ven, sorkara long jipa me dun sen pen si ake mang jipa pleng di matang te hemprek palong ji prutang te hala ke ceplang pelu lagi. Se bang pulo ili tum make manga son ke lage bang nang kajin so penang ki piji pu kali lage ka chithi du nei te chithi du nang putang je song nang po ta si kar biang lo lo song song do ili tum pang thek nei di tum ke he non jong dak bang ke song ham phang song tum ke chi pe no la ton a relationship bang ji bing tum te se ta me lake rap tum lage phar nang sorkara long che koi dun ven che pa me dun sen meng kalu son ahem pulong che koi dun ven si an long ibon po chong hong ka lage hala a hok pet a pir thelong bang ke kache song pir thelong bang la phun ke long de ake mang ke lage teng te lage tu la si ni tum ning the bang halo song do lo ham phang song punon rachariya song punon seta ni tum ning the bang halo kache song nyong se a hok pet pro tang te radak si tu la pen kache song nyong se arjap thi pro tang te radak te arjap itu na so ning the bang do la sin tum ning the bang la halo non la bang so song pen itum apm pen bang ke arjap thi po kache song abang a hok pet che song po che song bom lo sita non la bang so song pen sita me a hok pet arjap po la pen na so kar jap long ke rat ang che to dunji kuti bitum ning the lang mas nan ku ke ba convenor of system sini tum ki bi convenor ke po ke hai ang tong pies ang ho lo la pen ke puru mino rong pie ke hai lang tum convenor lo la pen non ko bang ke spokesperson ba hi sing waipon nili sar sing leng la pen ke sai sing rong pi ni tum ba hi ni spokesperson bang bi pon lo la pen ke treasurer ra song in pi ang par ke kadu ni tum bang in ko proxy central committee a member pi ni ching waipon lo la pen ke ko central committee member song sini tum kenang sora teng pena ko la bang ke mo ching waipon tu po neng saidun pola bangke la pen ke nui tumo phan banga la simuni da pula mati da ke eme thanga phan la haya isu men pen rad phan pang room si rad phan ka chong thuji la so akama tha ta velo la haya isu pen bine pu ka cho jor tang ho ja ta ho la haya rad phan mane misri ji la sonalam ta velo la bangke mane isu mukha da jinuin lo ka che song ji ta la gar jap thip pen si here re pin pen eme thanga phan government long che hodai de pin si a isu chun che tik ke kroy avi alam the bang la isu chun che tik ke kroy kre pin ben si ar jap thip che song pula bang la han la so song ben si che dan pula ke bjp a phan ke non la pini ke sengpon autonomous people's movement hin pen si bjp a tum ke claim ke dam ke chok che analam darat phan phan po alang tum ke claim kachari sek karbia khe karbia lo ko pima kapan na hok hal haya ka che song ba ni tum sing thur pula ke bjp phan ke che dan po Kimi Party Seng Hello, APM, Autonomous People's Party. Nitum Jasemet, Nonamat, Manitum Kamata, so party to ideology ba principle, Manone Pranga program ba Kamata pun ke sonlo, asopta. La banke, matke, Minanga lang tum yellow, anoni si alam banke, Jasemet, ini Karbi society ki divided lo, politically divided, socially divided, society pura fracture lo. Itong bangke kopil ma sanchom lo. Lasi ajad kache song tame emprek si tame pini paprangun ederlo. Ajad aso na mung si tame karbe anglong kang tur ponji karbe anglong kimi kikim kerang ponji panse tame teke ederlo. Student organization da divided sanchom itum karbi student association kesere nami tame political party ba nason. Kadok we tame society man si itum sanchom lo. Asini itu abang ke non jasemet bang ke pro autonomy emprek ke ang bang puan to par bang ke tu ke pangun bang ke panse claim ji koson se daki tong mong hoy differences of opinion do etong mong kamata ka prek do sitame akema kama ngata che prek ma sondo sitame itu mai koson se pangri ponni ma koson se pang don ponni is a greater unity panse itu me kam claim dak mane ka fere nahi alama be kang pinik kitu nahi alama be asi nito mange all pro autonomy banke for greater unity asi dami tum laso heno tum intir klada intir atake mangala